Diner plus tard ko den garson Inch'Allah haray haka Allah taginani be walliti o wakkilo den non kadi rewto den bay ko wonden e jangande ko fiyem faamu fi kadi wobbe hebu nafoore ko dokku den kon be nafoore ko faamu den mudon kon haray en fo en salminama e mudon en kurama wakkilagol. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: الأصل الثالث موقف أهل السنة والجماعة من مسألة التكفير. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawɗo towɗo seniɗo handuɗo yettede yen tori yo juulu enelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o nulaɗo e meɗen saabu yurmede yo juulu sahaba ɓen fof o juula e hoore jokkuɓe dina ka nelaɗo jokkuno kan Allah tawra kantina jokkuɗen allahumma amin. walli fiɗon ɗo yo Allah o yurmin en yurminamo o jantani en ɗo lasli tataɓo on e nder lasliji yimɓe sunna yimɓe jama on ɓen. Lasli arana on ko gomɗingol ngol en yewti ɗum ɗon en fensennike. Lasli ɗimmo on ko honɗum wiyete gomɗingol musammal iman. honɗum woni iman ɗon kadi en yewti no o windiri noon. Lasli tammo on ɗo ko mawqifu ahli sunnati wal jamaa min mas'alati takfiri, ko darande yimɓe sunna e jama e fi heforɗinnugol wigol kaari ko kefeero. Heforɗingol goɗɗo wona hunde fanɗude, ko hunde jande, hunde mawde. Ko waɗi mana muɗum sa wi goɗɗo ko kefeero haray a yaltinimo e nder l'islam on, a yaltinimo hakkude julɓe ɓen. So maayi julɓe ronatamo. Si tawi julɗo siɗɗo makko maayi o ronata on tigi. So maayi o lootatake, julɓe lootatamo, julɓe waɗantamo kasange, o juulatake, o surroytake ka berɗe ka julɓe ɓen surrata ɗon. Ɗum ɗo no ɗuuɗi dey. Ko ɗum nde a wiya goɗɗo ko kefeero miijito ɗiɗo fof, miijito haray si tawi ko konngol ma ngol ƴetta haray ko ni. Si tawi himo jombuno, ko gorko himo jombuno, haray ko yo akkitu ɓeygu makko. Paydagaki ka debbo julɗo wona e ley gorko kefeero e ley dewgal makko. Mana mum siko l'islamu ñawata haray a merini ƴiƴam makko ɗan, a waɗi ƴiƴam makko ɗan ko ɗan mere, ko hanɗo warede. ɗum waɗi ngol konngol ɗo ngo yaltu e hunduko goɗɗo yo taw hara o miijitike moƴƴi. joni noon ɗum ɗo yaltiti feeñi fewndo ɗo hakkunde yimɓe goo feddeji goo wigol goɗɗo on ko kefeero, on o ala liman, on na julɗo. ɗum no wani ɓe o yargol ndiya. joni noon yimɓe sunna ɓeɓe wonde nge janngude fi mum ɗo, kamɓe ko honno watta ha ɓe inna o ko kefeero, ko ɗum wonde nge janngude ɗo. lasli maɓɓe on ɗum ɗo. wa min usuli aqidati as-salafi salih, no jeeya e lasliji finde feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen ahli sunnati wal jamaa, ɗum le ko nde fedde ɗo, annahum wonde kamɓe la yukaffiruna ahadan, ɓe heforɗinta hay gooto bi aynihi e jaati makko on minal muslimina immorde e julɓe ɓen. irtakaba mukaffiran fi o
o waɗi ko heeforɗinnirta irtakaba ko waɗɗintinnagol ko fawtagol ko waɗugol fii on tigi waɗi ko heeforɗinnirtamo ɓay koye julɓe on tigi jeeya ɓe wiyatamo ko o keefeero ankarijo bi aynihi yani toɗɗagol mo kanko tigi jammitamo illa bada iqamati l hujjati sina ɓaawo ñinnugol hujja darnugol hujja allati on hujja yakfuru no heeforɗinna taariku ha accuɗo hujja on bihi sabu ko acci kon kadi fotatawaffaru shurutu shartiji ɗi fof kadi timma watanta fil mawani haɗayɗi ɗin kadi fof pottito watazulu shubhatu jilɓaye on fof kadi iwa anil jahil ga e majjuɗo o andine he awa ko ko wowluɗa ɗo ma ko ko waɗɗa goy ɗum ɗo mo woli ɗum haray andi aray o yalti dina o innayi miɗo andi goy kono mi nawdema mi anda mi tewi mi wowli ma mi tewi mi waɗi wal mutaawili ma o e waɗowo taawil mutaawil ko firirowo piiji ɗin kono hara kono woɗɗitori ɗum ɗon si tawi on tigi ko taawil o waɗiri neɗɗo no waɗira taawil hunde tawata ko heeforɗinnayde kono kanko sabu ɓay kanko ko non o faamiri ko non o firiroy ka woɗɗitoy o ƴettiroy tara kanko o woni haali keefeero wa maalumum no annda anna dhalika wonde ɗum ɗo yakunu no wona fil umuri l khafiyati ko e piiji suuɗiɗi ɗin piiji wirniɗi ɗin allati ɗin tahtaju ila kashfin wa bayanin tawa hiɗi ha to jini e huncugol weeɓutugol e ɓangingol bi khilafi l ashiya'i dhahirati no lundi noon no serti e piiji feeñuɗi ɗin misla jahadi wujudillahi wano e misal yeddugol woodegol Allah ɗum ɗo nawde ko metti andude mo wini Allah ala jatigi ɗum ɗo wiyatake ko ta'wil wiyatake ko ɗuma wa takdibi rasuli ma fennugol nelaɗo inna nelaɗo ko wowli kon ɗum na gonga subhanallah sallllahu alayhi wa sallam wa jahdi umumi risalatihi ma yeddugol hunnugol nelal makko ngal inna no muhammad on ko arabu ko nelaɗo arabu ɓen tum ene nanulaɗo e meɗen wa khatmihi linnubuwati ma yeddugol timmingol mo kanko nelaɗo annabagal ngal inna no nelaɗo ko gonga goye miɗa jaɓi ko nelaɗo kono noon no wawi kadi nelaɗo goɗɗo go kadi ara ɗen habbi goɗɗo go kadi aray ɗiɗo ko piiji feeñuɗi na ɗiɗo de wona e wowlede ko no woodi piiji goɗɗi goo ko suuɗiɗi si na yimɓe ɓen fopp wawi andugol ɗinɗon mo waɗiɗi haray o yalti diina si tawi ko ɗinɗon piiji wirniɗi seeɗa tawata no wawi wonde julɗo tawa o anda ɗum ɗinɗon no yaltina goɗɗo diina mo waɗi ɗinɗon ahlu sunna wal jama ɓe innatama ko kefeero ha ɓe darna dali ɓe daltina dalil e hoore makko ɓe ɓanginanamo ɓe feññina ɓe laɓɓina pos oyna way miɗo andi goy ma way mi faami joni ko wiɗon kon kono ha joni lan ka position kam mi wonno ɗon ɗo bada al bayani wal kashfi wa iqamati al hujja wa istikmali shuruti wa intifai al mawani ɗo haray on tigi no wawi wiyede ha joni a yiwal ɗo yaɗon hi awa a yalti dina nani nam o wi ɗum ɗo wa ahlu sunnati wal jamaati yimɓe ahlu sunna wal jamaa la yukaffiruna al mukraha ɓe heeforɗinnata doolaɗo waɗina ko yaltinta e diina ma wowlina konnguɗi yaltineɗi goɗɗo e nder diina kono ko doolegol ida kana qalbuhu mutma'innan bil imani si tawi kanko doolaɗo on ɓernde makko nden no heewi tew no hiɓidi e limanu tawi ka ɓernde makko limanu no heewi toon tew kono sabu hulgol waregol ma hulgol lettegol ma hulgol jawdi mum ta jatte o wowla si ɓe inni be wowlan sinano men warete o wowla konnguɗi yaltineɗi diina
inno Allah ala ma yennu Allah ma yennu nelaɗo Allah a'udhu billahi minash shaitani rajim ma wi alquran na gonga hino finkarni tuggama ka nuru on tigi tawa himo gomɗini wonde pellete alqur'ana ko gonga no selli ken o inna awa o wowla ɗin ɗon konguɗi oɗo dolaɗo wolina ɗiɗo konguɗi ahlusunna wal jamaa fi o wowlingol konngol ɓe wiyata ko kefero ma on tigi nangue inne ƴettu kamil on qur'an on bugoɗamo ka hurgo ka kabine sina ɗum min warete joni o bugo ko golle yaltineɗe goɗɗo diina ma ɓenna akramanillahu wa iyyakum ɓenna e sofuka qur'ana sina ɗum min warete o waɗa ɗum ko golle yaltineɗe ka diina si tawi koye hoore suɓagol on tigi waɗiri kono ɗo ɓay koye hoore doole ɓernde makko nden no heewi tew liman haray o wonali kefeero o wi wala yukaffiruna ɓe heeforɗinnita ahadan hay goto minal muslimina e morde e julɓe ɓen be kulli dambin bakkatu wo bakkatu kala bakkatu walaw kana min kaba'iri dhunubi hayso noon on bakkatu mo on tigi waɗi ko e bakkatuji jani mawɗi ɗin allati ɗin hiya kanji duna shirki kono ɗi hewta shirku noon fa inna no kamɓe la yahkumuna ala murtakibiha bil kufri ɓeɗo kamɓe ɓe ñawata e hoore waɗɗo ɗin on waɗɗintinniɗo ɗi huwuɗo ɗi ɓe ñawata e makko keferagal wa innama yahkumuna alayhi andu ko ɓe ñawata e hoore makko bil fisqi ko fasiqiyaga ɓenna o woni fasigi o woni nafigi wa naqsil imani ɓenna ko ɗuytiɗo liman makko on timma kono ma lam yastahilla dambahu ko ɗo nde o daginali bakkatu makko on en jantinoke wonde waɗugol bakkatu e wigol ɗum na fus ɗum na ella ko ɗum harmini ɗum no serti wonti waɗugol no andi he ɗum no harmigoy ko ɗum waɗanda ɗum kele anda ɗum no harmi wallahi no harmi kono he minen komin payi koy kono amma on tigi wona o yara beere nen kono yaranɗa beere ko ɗum kadi simi yari beere kadi ko ɗum yargol beere e yargol coca cola ko gotum ay al fof no ɓawli onon fof woni intégriste ɓe ɓen on wiyan ɗum no harmi he minen mi naata e ɗum nani oɗo aray o woni kefeero amma o yari beere nayne ko yaranɗa beere wallahi ko goreɓe am ɓe wonki ankin ko ɗum ɗo lekki jangol ko ɗum ɗo e ɗum ɗo adda toon ella hoy no harmi ka pelleti no harmi mi tuuba mi torala yo Allah yaafula oɗo ahlu sunna wal jamaa ɓeynata ko kefeero sabu hon ɗum li anna allaha tabaraka wa taala yaqul sabu allah barkinɗo towuɗo seniɗo bajjo on himo wi'a ka deftere makko baada audu billahi min alcheitani irrajim inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima inna allaha tabiti wonde allah la yaghfiru o yafata ko an yushraka bihi nde o shirki dete wa yaghfiru himo yaafo noon ma duna dhalika ko hewta ɗum liman yashau mo o muyi yafanade kala bakkatu mo hewta shirku ɗum ɗon allah no yaafo wa man yushrik billahi mo shirkani allah faqad iftara hara o fefdike isman bakkatu azima mawɗo ɗum ɗo holli bakkatuji jani ɗi hewta shirku ɗin ɗi yaltinta goɗɗo l'islam madama o daginali ɗi yargol beere waggol zina wujjugol ñamugol riba ɗin ɗon fo ko bakkatuji jani kono si on tigi daginali ɗi yaltintamo dina fi o waɗiɗi wa yaqul allah subahana taala no wiya kadi fahin قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل وئب الله سبحانه وتعالى يمين نلادون قل وئب يا محمد
يا عبادي الذين أسرفوا كون يجيا بأن فانتم على أنفسهم هور مو فانتم بونكي جمودون فانتي نوري يدوغول الله ودوغول بكاتوجي جاني ها پurti be wadugol bakkatuji liba e hoore mum wiwbe la taqnatu wa ta'un tajo min rahmatillahi yurmende Allah den dey tuube inna Allah tabiti wonde Allah yaghfiru dhunuba jami'an himo yafo bakkatuji din fop innahu no kanko Allah huwal ghafurur rahim kanko woni yurmet yafotodo yurmetedo ko tippugol e de ayeje e waade wano de do nde fedde do ahlus sunna wal jamaa kamɓe fi on tigi waɗi bakkatu jano ɓe yaltinirtamo ka diina ɓeyna ko keefeero madama himo qirriti wonde ɗum ko bakkatu dey o waɗi ɗum koko boni o waɗi ɗum o daginali wa ahlu sunnati wal jamaa nde fedde ɗo ida mata al abdu ala dambin si jiyaɗo on maydi e bakkatu duna shirki mo hewta shirkugol lam yastahillahu taw o daginano kadi on bakkatu ɗon kamɓe ka maɓɓe fa amruhu ila llahi taala hara fiyake oɗo on no ka Allah towuɗo kamɓe ɓeyne joni en wiyata o naata yiite ma Allah yafata ko o ma o maayi ko kefeero e innayi oɗo fi makko on no ka Allah inchaa si Allah no muuyi adabahu lettiramo nunɗal wa inchaa si mo muuyi kadi gafara lahu o yaafomo o yaafara mo yurmede makko nden kamɓe ɓe taƴataɗo no ɓe nata e domaine Allah on ɗon khilafan no lundi noon no serti lil firaqi dallati feddeji majjuɗi ɗin allati ɗin tahkumu ɗi ñaawa ala murtakibil kabirati e hoore waɗɗo bakkatu jano ɓe ñaawa e hoore makko bil kufri keferagal ɓe nawon ko kefero wano mu'tazila en aw bil manzilati bayna al manzilatayni ma ɓe inna himo e place hakkude place ji ɗiɗi himo e werde hakkude werdeji ɗiɗi animo ka frontiére ɓe inna o wiyatake ko julɗo o wiyata ko kefero mu'tazila en no jogui fedde go toon e maɓɓe kamɓe mu'tazila en ɓe inni wan mo yari beere ko bakkatu jano ma waɗi zina ma wujji ɓe wiyay oɗo o wiyatake ko julɗo kono o wiyata kadi ko kefeero payiɓe gonno ngo woni ɓeyne mo hakkude ɗon imo e manzila bayna manzila tayni naɗa imo ka frontiére ɗon imo ñuubi ɗon wona julɗo wona kefeero la mustaan mi anda oɗo so mayiriɓe ko on to ɓe surroytamo ka berɗe heferɓen ka berɗe julɓen ka ko ɓe sincamo berɗe feere on gata ɓe naɓa ɓe enda ɗum ɗo a ko berɗe aladina hum fi manzilati bene manzilatayni allah mustaan wa kadi hadara nabiyu sallllahu alayhi wa sallam gomɗinne laaɗo allah o rentini an yukaffira ahadan nde goɗɗo heforɗinninta goɗɗo nde goɗɗo wiyata goɗɗo ko kefeero no rentini ɗum de duna burhanin tawa on tigi woli ɗum o alna ɗum dalil monanomo tun inna o ko kefeero ni ma yiya tun imo waɗa bakkatu inna op julɗo watta ɗum sa wi julɗo watta ɗum mana haray waɗa ɗum ko on ɗum ñawɗa e makko mafhum mukhalafa on aray ko kefeero qala nabiyu sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah on maaki ayu mamri'in kala wo neɗɗo qala li akhihi wi'anɗo siɗɗo muɗum o inna ya kafir hey ko an yo kefeero fagadi ba'a biha ahaduhuma haray goɗɗo e maɓɓe yaadi e ngol konngol ɗon haray goɗɗo maɓɓe woni kefeero ya mo o wi on hey ko an yo kefeero taw on ko kefeero gasi o yaadi e konngol ko kefeero oɗa ko gonga o wowli ma o mo o wi hey ko an yo kefeero on na kefeero awa hara yiltitike e makko kanko woni kefeero goy sabu ko heforɗinni oɗa kon o wi in kana kama qala si tawi oya woniri no o wiiri noon tawi ko kefeero awa gasi on ɗon yaadi e maggol
wa illa si tawi o mo wowli ɗum na non o woniri raja'at alayhi konngol ngo yilto e makko kanko wowli ɗon wona kanko kefeero. Subhanallah. Min mi annda ɗi feddeji ɓe sukaɓe yaltuɓe joni wonɓe hefoɗɗinde karamokoɓe kummaluɓe ɓen taw wona on dema ɗay ko yimɓe ni nananiɓɓe ɗi ko karamokoɓe mofte ɗen ulamaul umma ɓe ko honto kamɓe ɗi hadisaji ɗi kono ɓe famiri ɗi ɓayna ondema ɓe yiyali ɗi no hulɓini ko jarrabuye. si tawi goɗɗo no wawi udde hunduko muɗum ina wan mun base en on ko kefeero subhanallahi. wa gala nelaɗo ma kadi hadisi goɗɗo goo man da'a rajulan bil kufri mo noddiri gorko keferagal aw gala ma o wimo adu wallahi hey ko an yo gaño Allah walaysa kadhalika tawale on nano woniri illa hara alayhi so wona ɗum yilto ara yanta hoore makko kanko neɗɗo wi'ata ɗum gorko ɗimmojo makko inna hey ko an yo kefeero o noddamo ko an yo kefeero ko an yo gaño Allah tawle on na o kefeero na o gaño Allah so wona kanko ɗum ɗon wiira ara yanta hoore makko kanko wolu ɗon o kanko wonti gaño Allah. wa gala naɗo ma kadi nokko la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi bugata ko gorko goo fasigiyagal wala yarmi bil kufri o bugata ko makadi keferagal illa irtaddat alayhi sina konngol ngol yiltito e makko kanko illam yakun sahibu kadhalika si tawi ɗimmojo makko mo woli ɗum wona non woniri. ɗiɗo fof ko hadisaji nelaɗo makuji nelaɗo ani gorko bugata ko gorko inna ko an yo fasiqijo ko an yo nafiqiru ko an yo keferu si tawi mo o wolani ɗum on na non wayi konngol ngo yiltoto e makko kanko mana aray kanko ƴetti ñawore nden si ngol noto yaaki toon ngol yilto ngol ata ngol noto e makko kanko. wa gala o maaki kanko laaɗo kadi fahin marrama mu'minan bi kufrin fa huwa ka gatlihi womo bugike julɗo keferagal innimo ko an ko a kefeero ɗum no wayi o wargol mo ɗum wela fiigoy ko ɗum min noon ko konngol hulɓinigol ino wawi o wargol mo ko waɗi si tawi joni o wi'i ko o ko kefeero sikko l'islam woni e ñawude wiɗen mo tawino ko julɗo o yalti ka l'islam o woni kefeero oɗo ko yo wiye yo tuubu e nder balɗe tati so tuubi awa so tuubani ko yo ware andi wigol goɗɗo ko kefeero haray fayda no wayi wasi o warimo. wa gal laɗo maki ida gala arrajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma oɗo hadis kanko e arɗo dow ga on ko ɗi gootu ko konnguɗi kalimaji seeɗa ɗi serti laalo maki tawi gorko wi'ani siɗɗo muɗum ko an yo kefeero haray goɗɗo e maɓɓe ya yiltodi e konngol ngol imma tawa oya ko noon woniri o yaadi e konngol ngol ma so tawi na noon woniri konngol ngol yilto e wowluɗo on. wa ahlu sunnati wal jamaa nde fedde ɗo yufarriquna bayna alhukmi almutlaqi ala ashabi albidai bilmasiyati aw alkufri wa bayna alhukmi ala shaksin muayyanin mimman thabata islamuhu biyaqinin. sadarat anhu bid'atun min albidai nde fedde ɗo kamɓe yufarriquna hiɓe sendidira bayna alhukmi almutlaqi hakkude ñawore werlitande ala ashabil bidai e yimɓe bid'aji ɓen waɗiɓe bid'aji bil ma'siyati yeddugol Allah awil kufri ma keferagal wa bayna alhukmi hakkude ñawugol ala shaksin e neɗɗo muayyanin toɗɗaɗo mimman sabata islamu bi yaqinin on mo tawata l'islam mum on tabitiri e hoore pellet ko julɗo haari pellet ɗe gandi ko julɗo kono sadarat anhu yalti e makko o waɗi bid'atum bid'a min al bid'a immorde bid'aji bi annahu wonde kanko asin ko yedduɗo
aw fasigum ma ko fasigijo aw kafirum ma ko kefero fala yahkumuna alayhi bidhalik ɓe ñawata e makko ɗum dey hatta yubayyana lahu lhaqu ha gonga kam ɓanginanemo wa dhalika ɗum gonga kam ɓanginirantemo bi igamati lhujjati ko ñinnugol hujja on e hoore makko wa isalati shubhati e ittugol jilɓa ye on e haqqille makko ɗen wa hada fi l ashya'i lkhafiyati ɗum ɗo ko e piiji suuɗiɗi ɗin ɗi wela andugol ɗin la fi l umuri dhahirati wona e piiji feeñuɗi ɗin wano wiɗen noon ɓaawo summa hum refti kamɓe yimɓe sunna ɓen la yukaffiruna al muayyana ɓe heforɗinta toɗɗaɗo kaari illa ida tahaqqaqat fihi shurutu wantafati l mawani'u sina hara chartiji heforɗinnugol goɗɗo ɗi foppu ɗi timmi e makko riwoji heforɗingol goɗɗo fof pottitike andi wi'ugol ha mo waɗi ɗum ɗo haray o woni kefeero waɗoɓe ɗum ɓen ko heferɓe e wigol kaarijo alhukmu lmutlaq alistighasatu bi ahli lquburi kufru faabinorgol yimɓe wonɓe ka ɗaburuji mum kaari wallan mi sella kaari sellinan kaari faabolan kaari okkoran jawdi kaari dandan kaari waɗan ɗum ɗo e ɗum ɗo ko keferagal no waɗoɓe ɗum ɓen ko ɓe heferɓe ko shirkuɓe ɗum ɗon e wigol kaarijo fi on a tawi goɗɗo no waɗa ɗum innamo an non an ko a kefero o way ko waɗi no wawi kanko ko o ñimbin o karamoko makko o ari tawi karamoko makko no waɗa ɗum kankade o waɗiri ɗum no gasa innimo andi ɗum ko shirku ni shirku jano on kadi yaltineɗo dina subhanallah min hari mi anda minen ɓe yettike men ɗum no waɗe ɓe yettike mo waɗi ɗum no wari ɗo ko gaburu ɗo o torike ɗo ko tori ɗo o heɓay ɓeɗo ko tori ɓeɗo ɓe waɗanaymo ayo anda shubha tawi no yahi shubhaji ko wiyete shubha fi no famine ko wiyete shubha wona joni goɗɗo o inna surrugol e nder juulirde ɗum nafus o yettoya fure o adda surra ka juulirde ni kon waɗanda ɗum nelaɗo e aboubacry omar ko ka juulirde nelaɗo surra hay shubha o ko jilɓaye o anda kanko ɓennaka nder juulirde ɓe surra ko juuli nden ari tawi ɓe ko ka chambre nene men aicha ɓe surra ko ɗum wiyete shubha joni noon gasa yewtima inni andi noon nelaɗo e aboubacry omar naka nder juulirde surrano ko e chambre ɓe surrano ko juuɗe nden yañña ɓa juuɗe nden eggintake nelaɗo eggintake ko ɗum e juuɗe nde noon aroy ha yawti ɗum wontiri nder min haari mi anda ko ɗum wiyete ko yon tigui waɗane kashf e bayan yo feññinane o huncane fes o laɓɓinane pes hujja on daros tawino ɗum waɗama ene non min hakkitande ala ko wolo toon min miɗo woni kam mi woni ɗon ɗum nafus e yo ɗo haray ko hunde wonde goo haalu sunna wal jama ko ɗum ɗo kamɓe ko tugalal maɓɓe ngalni ko régle maɓɓe wonni fi wigo goɗɗo ko kefeero ɗum na hunde fanɗude fi on tigi golli golle heforɗinneɗe ɓe wiyamo taw modibbo ariga andi ko waɗɗa ɗo e andi ko waɗɗa ɗo ko ndaare taw est ce que na o doolaɗo tawi na o doolaɗo est ce que na feetuɗo est ce que wona majjuɗo mo anda fus no gasa o hecciyanke ko naati l'islam o anda no gasa ko yimɓe koko majjuɗo mo anda hunde yimɓe yeetimo ɗum no waɗe ɗum na fu mo waɗi ɗum haray o heeɓi jang ko be churutuji ɗi fof timma chartiji ɗin taw na o doolaɗo yo taw hara wona o feetuɗo o taw na o payi kun helli faaka yo taw haray mo andi ñawore nden ɗum ɗo fof si waɗi haɗayɗi noon heforɗingol goɗɗo ɗin ɗi fof kadi pottito wano ta'awil wona mo awwil wona
shubha nangimo wona daliji jillodiranimo ɗum ɗo fof noon si pottitike o dartike ɗon o feŋinama o winni non non min miɗo ɓuuri o andude ɗum yo haray ɗo joni si ñawama e makko golle makko ɗe ma konngudi makko ɗin haray o heeɓi ko foddi tindingol ɗum ɗo wa an abi hurayrata radiallahu taala anhu qal itama abu hurayra yo allah weltanamo o maki samitu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam yaqul minani nelaɗo no maka kana rajulani fi bani israil mutawakhiyayni woni no worɓe ɗiɗo jaaɓe banu israil ko hiɓe siɗɗodiri kamɓe fa kana ahaduhuma yudnibu goɗɗo e maɓɓe woni no hino bakkon ɗinna no waɗa bakkatuji wal akharu mujtahidum fil ibadati tawi goɗɗo e maɓɓe kan no wakkili fi dewe watta bakkatuji o yaɗa noon ko bandi fa kana la yazalu mujtahidu yara al akhara ala dhambi wonino noon o wakkiliɗo tinniɗo o sertahi mo yiya o yaɗa no waɗa bakkatuji tun wonde warata mo yara wonde imo jeena wonde imo ño'a wonde imo fena wonde imo faygulo innamo aksir kodi ɗuytu raɓɓin ɗinno accu fajata yowman ala dambin ñande go o tawi mo waɗa bakkatu tawi mo hoore bakkatu fagal law aksir o wiimo raɓɓin ɗinno kodi accu fagala o jaabimo hallini acci tan warubbiya aw warabbi abu ista alayya raqiban acci tan wondiri allah tertlan ene ko a immina e an wonde ko an woni aynowolam e jokkami tun a waajomi yomi accu yomi terto ɗum yomi raɓɓinɗinno e waggol ko boni ene ko an woni aynowolam fagala wi wallahi la yagfiru llahu laka wallahi an allah yafatako ma miɗo waajoma ya accu ko boni a wiya ɗon so tawi ko mi immina e ma ko ayne komi gaynako ma wallahi allah yafatako ma aw la yudkhiluka allahu ljannata ma hara konngol ko wino kon ko wi wallahi allah naratama aljanna goɗɗum e ɗum ɗon he ɗin ɗon fof ko tana fagabada arwahahuma allahu subhanahu wa taala tami ruhuji maɓɓe ɗin ɓe fof ɓe maayi fajtamaa inda rabbil alamin ɓe fof ɓe moɓodiroy ka allah jeyɗo tagore nden fagala li hatha almujtahidi o wi'ani o wakkilinoɗo kunta bi aliman an hiɗa andunomi aw kunta ala ma fi yadi qadiran mako wino kunta a wonino ala ma fi yadi ko woni e juuɗe an ɗen qadiran hiɗa tagana wa gal lil mudhinibi o wi'ani bakkon ɗin ɗo on idhab fadkhulil jannata bi rahmati yahu naata ka aljanna sabu yurmede an nden wa qala lil akhari o wi'ani oya tinninoɗo idhabu bihi ila nnar naɓemo ka yiite ɓay o ñaawino lonto an o wino oya mi yafatako mo mi natatamo aljanna qala abu hurayra wi walladi nafsi biyadihi mi wondiri o mo wonki ankin woni e jungo mum la takallama bi kalimatin o wowli konngol aw bagat duniyahu wa akhiratahu ngol ɗo ngol halki aw baga ko halkugol ko bonnugol ko lancitugol pocok ngol lankiti adna makko on e lahara makko konngol gotol pet ka inni wallahi la yagfiru llahu laka maɗum wallahi la yudkhiluka allahu ljannata mi wondiri allah konngol goto pet mi wondiri allah allah yafatako ma maɗum mi wondiri allah allah naratama aljanna saabu ngol ɗon konngol pet ko ɗum ɗon bonni halki adna makko e lahara makko few semo lahara mum boni are adna makko haysno moƴƴuno kono moƴƴali hande kadi subhanallah
wa ahlu sunnati wal jamaa nde fedde ɗo kama alimna saabigan wano andirɗen noon ko atti ɓaawo annahum wonde kamɓe kanuɓe woni no a'dama nnasi kamɓe ɓuri mawnude e yimɓe ɓen wara a rentare fi babi takfiri ka dambugal heeforɗinnugol wa bayyanu ɓe feññini khuturatal iqdami ala dhalika duna dalilin wa burhanin ɓe ɓangini kadi e kulaleji khutura ko hulɓinagol ko tana ko nambara albala'u al iqdama ala dhalika fewtugol ɗum yahugol waɗa ɗum heeforɗingol ngol ko alda e dalil ko alda e hujja lakin hadha al wara'a kono noon nder rentare ɗon lam yamna'hum haɗali ɓe min al hukmi e ñaawugol bil kufri keferagal ala man thabata fi haqqihi l kufru e on mo tabiti e haqqe muɗum keferagal bi shurutihi shar'iyati kono ko wonde e shartiji muɗum shariyankoji ɗin walam yataraddadu ɓe waɗali eɓɓa itta yaha yiltito fi takfiri e heeforɗingol man kaffarahu llahu taala on mo allah heeforɗinni wa rasuluhu e nelaɗo makko on mo heeforɗinni li anna nususa shar'iyata saabu ƴiye shariyankoje ɗen dallattindini ala jawasi takfiri e dagagol heeforɗingol man irtakaba amalan mo waɗi golle aw gawla ma konngol mukaffiran heeforɗinnowol ma golle heeforɗinnoje bal accu jaaluɓe waɗi takfiral kafiri heeforɗingol kefere on min usulin ɗum ko e lasriji maɓɓe ɗin jeeya fil itigadi ka finde wa hakamu ɓe ñaawi bi kufri man lam yukaffiril kafira ɓe ñaawi wuri heeforɗinnugol mo heeforɗinnaali kefere on aw yashukku fi kufri ma sikkitiɗo e keferagal ngal on nana joni woɓɓe noon ɓe portoɓe mo inni ɓe ko heferɓe ha mi yiya mo inni ɓe natta aljanna mi anda ko mo natta ka aljanna subhanallah kono woloɓe ɗumen ko jahal kono wasi ɓen ɗon ɓe wiyata ko ɓe heferɓe kono neɗɗo anduɗo jannguɗo ha faami inna no ɓen wona ɓe heferɓe de o jaɓali heeforɗinde ɓe ara kanko woni kefero koɗo no hulɓini ha e ɓe noddoɓe wonde dinaji ɗin fof ɓe waɗe dina woota addu'atu ila tawhidil adyan aw ila ittihadil adyan wigo dinaji ɗin fof ɓa iwɗi ka asama ɗin alyahudiya wannasraniya wal islam ɗiɗo fof yo waɗe mirahu gotum fof ko ka allah iwri no woodi woɓɓe goo fewno ɗo koye julɓe ara ko jannguɓe ha e jogui professeur a wonɓe wiide noddude ɗum koy wallahi yo allah hisin en yo allah hisin en subhanallah man lam yukaffir il kafira al mustahiqa bitakfir fa huwa kafir ɗon ɗo ahlusunna wal jamaa ko goonga feddeji ɗin fof ko ahlusunna wal jamaa ɓuri rentagol fi heeforɗingol goɗɗo ɗum ɗo no mawni e maɓɓe no tiiɗi e maɓɓe ha kono noon ɗum haɗata kadi dey si tawi dallilji ɗin fof tabiti e hoore goɗɗo wonde ko waɗi ɗon ko heeforɗinnata ɗum kadi ɓe innaymo ko kefeero koy ɓe innaymo ko kefeero sabu mo allah wi ko kefeero sa innali ko kefeero hara an allah on yeddodiri mo nelaɗo ñaawi wonde o ko kefeero an a wi'i o na o kefeero hara en nelaɗo lutodiri gasata idan haray ɗum ɗo ko be faame muradu moƴƴuru no ɓattodiri kono no sirti o wi wal kufru naqidul imani keferagal ko beñudi gomɗinal illa anna al kufra si wona tun ngol kongo wiyetengol keferagal fi lisani shar'i ka ɗengal sharia on lengal waɗo sharia on kufrani ko keferaji ɗiɗi wana ngol konngol al kufru waɗɗo sharia on ɗum ko allah e nelaɗo
gollitirangol nokkiyel ɗiɗi ko kefiragal ko noneji ɗiɗi id tawde yaridul kufru fi nususi muradan bihi ahyanan al kufru al mukhriju min al millati tawde kefiragal konngol kefiragal no jola e ƴi'e goo tawa ko muuya wonde tawa ko muuya e muɗum ko kefiragal yaltinaygal neɗɗo on e nder diina kam few kono wa ahyanan wonde ngol konngol kefiragal no ara ka ƴi'e tawa yuradu bihi alkufru gayru lmukhriji min almillati ta ko kefiragal ngal yaltinta ka diina ko ɗum woni ko fanda anna lilkufri shu'aban kefiragal no jogii kinɗe no jogii calɗi no jogii pecce kama anna lil imani shu'aban wano woniri noon kadi gomɗinal ngal limano no mari pecce no mari kinɗe no mari darajaji wa kama anna al imana qawlun wa amalun wano woniri noon gomɗinal ngal limano on ko konngol e kuuɗe fakadhalika al kufru qawlun wa amalun ko noon kadi kefiragal ngal ko konngol e kuuɗe wal ma'asi wa dhunubu kulluha min shu'abi al kufri bakkatuji ɗin e geddi ɗin ɗi fof majji ko ɗi geɓe e kefiragal kama anna ta'ati kullaha min shu'abil imani wano woniri noon ɗoftareji ɗi fof kadi ɗi fof majji ko ɗi pecce e nder pecce gomɗinal joni bakkatuji ɗin dunubaji ɗin ɗiɗo fof ko ɗi élément ji e kefiragal ngal peccoy jaka kefiragal ko piiji buy composé woni wiye woni on tigi woni kefero wano woniri wiɗen iman on wongol julɗo ko piiji buy moɓodirta e goɗɗo ha wiye woni julɗo ko ɗum waɗi gomɗinal no tawtidira kafida e yoga e keferagal sengo goɗo ko julɗo kono en kuncen kunɗa ɗon keferagal no e makko ko ɗum waɗi no gasira noon wa min usuli ahli sunnati wal jama'at no jaa e lasliji nde fedde ɗo annahu ko hani andugol ko minal mumkin no jaa e ko newi ko wawi wonde ko wonte possible c'est possible an yeggitami ande hawtata fil abdi e jiyaɗo on al imanu gomɗinal ngal wa ba'du shu'abil kufri e yoga e kinɗe ma pecce keferagal awin nifaqi ma nafiqiyagal allati ɗen pecce tawata la tunafi riwata pottinta raɗata ko fes aslal imani lasli gomɗinal ngal wa haqiqatahu e haqiqa maggal on wal kufru kefiragal zu usulin wa shu'abin mutafawitatin o wi kefiragal ko jon lasiliji ɗaɗi e calɗi e pecce ɓurodirɗe min hano e ɗen pecce ma yujibul khuruja anil millati ko tawata no waɗɗina yaltugol e dina kam few mo waɗi ɗum ɗo ma wi ɗum ɗon hara o yalti fes wa minna ma huwa duna dhalika no toon kadi e pecce goo ka keferagal ko tawata hewta ɗum ko yaltinta goɗɗo nde dina kam few wa yagawul kufru indahum keferagal no yana no waɗira kam maɓɓe kamɓe ahlusunna wal jamaa ɗi piiji ɗo ko ɗiɗo watta ha on ti wiya woni kefero be itigadil qalbi fiɓugol ka ɓernde no toon piiji goo mo fiɓiɗi hara e woni kefero wa bil fi'li no toon golleji goo mo waɗiɗi hara o kontama ko kefero wa bil qawli e konngol no wotton konnguri goo mo wowliɗi hara o woni kefero wa bi shakki e sikkitagol no toon ko sikkitake sa sikkitike ɗum noon haray on tigi woni kefero wa bi tarki e accugol no wodi goɗɗi goo maɗi waɗe mo acciɗi haray o woni kefero kamɓe ka maɓɓe keferagal ko e ɗiɗo ardanta goɗɗo ka fiɓugol ka ɓernde ma wowli ma waɗugol golle ɗen
ma ɗum wowlitgol konngol ɗi ma sikkitagol ma accugol ko hanuno waɗugol ɗon ɗeɗo pecce inchallahu fi fense fensennagol ɗeɗo ɓurini e ŋacca ɗum e darsu men arowo inchallah hande daroɗen wona ɗo yentori allahu subhanahu wa taala yo allah faami e dina kam faamu selluɗo o arsi kan kadi gollitirgol ko faamuɗen kon o jaɓanan ko golluɗen kon wa akhiru dawana an alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi l amin jammitortani jammo jenata ko jammoje ngasara bonɓe so tawi noddirɗo howti jammitiɗon nden jammore kankadi ko noon sowro makko on haare fawimo e ɗum ɓeɗo ko landi kono ɓe jammitotoɓe jammoje ɗe moƴƴa wano inde heferɓe tigi jammitora ɗum inna ko George masala ma inde tun joni kon ɗo woni ñawore noddirɗo mo ɗum oɗo neɗɗo o hana noddirde ɗum neɗɗo madama ko lasli on ko julɗo suka on ko julɗo kono mo jammiti jammore heferɓe an a julɗo a duwaka mo noddude ɗum few so wi wonma ko George an tawimo George de kono si a wi'imo ɗum ɓay ko kanko wi'iti ɗum a wi'imo ɗum an a ala bakkatugoy kono ko ɓuri moƴƴande ma an wota wolanmo ɗum few ko waɗi goo haray a wallimo fiyo bewir nden e jammore ɗon kanko mo yiɗum ɗum haray wonde haray o woni star jo woni ɗum ɗo e ɗum ɗo sa waɗi ɗum haray a wallitike mo e hoore konko boni ɗon kono noon haray wiyatake joni ɓay a woli noon joni an a woni kefero kono yon tigui rento ta on tigui wolumo ɗum few sukaɓe ɓe hani rentade jammitagol jammoje bonɗe no wonde sukaɓe bus subhanallah mi nani e ɗe balɗe sukaɓe no noddidira no yurmi ha ronki angal andugol diina kan angal ne'egol needi moƴƴirdin angal hollegol ko harmi e ko dagi kon no yurmi ha ɗum ko jibinta kon ko kaani ha no heewi noon hakkude julɓe hannde enen tori allah subahana taala yo allah hawren e sawaba joni ɗottoro commen ɗon gota ko fiɓe musidɓe yeeyoɓe ka weeyo woɓɓe landi joni ɓe yi'a maketi joni noon ko ɓe won ɗum ɓe faala yeyde kono ɓe faalitake sodugol maketi o ganda walla ƴeteɓe publicita compte maɓɓe Facebook ni ma groupe wona siga noon ɓe publicita ɓe winda prix on kay kono juste ɓe waɗi misal joni so tawi woni ɗum ɗano yeyde wona 400 000 yeeyoɓe ɓe ɓe inna ɓe mari ɗum ɗo ɓe yeeyude coñci masal ko coñci ɓe inni kono ɓeren wona 600 000 ma so tawi mo noddiɓe ɓe yolta prix on noon so tawi oya ko soodo on say si ɓeya ɓe soodana oya ɓe landino ɗum ɗon haray naati ko elnugolɗa yeeygol ko jeeya ka joni ko ɓe publie wonde ɓe jogui on marchandise kono joni coñci ɓe publie ko wona compte maɓɓe Facebook ni ani ɓe waɗi plateforme ɓe joni ɓe adda ɗon ɓe exemplaire hoy ɓe adday ɗum wona maji kon jilbabuji kala ko ɓe faala e mannaɗe ɓe publicita wonde ɓe yeyde ɗum ɗon si ɓeya commande goɗɗo noddi ɓe nino faala ɓe yewta ɓe tawi eno confirmé soode on say ɓe yaha ɓe ɗum anni on gueli keɗo haray landal ngal ko vente en ligne salle online yeeyugol joni woɓɓe gon waɗi plateforme ji waɗi nokkuji waɗi site waɗne hoore mum site no gasa e nokkeli goo ka leyɗe portoɓen gasa ara ko société ji ɗin newnani on tigui waɗi on tigui waɗu on ɗon site ono ga noon yimɓe moƴƴinani hoore mum site moƴƴina hoore maɓɓe site ɓe adda ɗon piihoy ko ɓe faala yeeyude ko wona jilbabuji ma paɗe ma ko wayi tawana noon joni noon ɓe inna ɗon miɗo yeeya ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo hino photo ji mum ɗo no gasa ɓe waɗ ɗon kadi prix o jilbabu ɗo ko 300 000 oɗo ko 200 000 250 000 joni noon si goɗɗo noddoyi
miɗo faala o jilbabu ɗo mo waɗo ni e ni e ni mo wiɗa ko 350 000 an faala ɗon ɗi sappo o yimmo noon o yaha o soodoya ɗi e juuɗe jeeyɓe ɓay kanko o mara koye kanko ko ɗengal welngal e moƴƴingol ka internet ko ɗum ɗon o mari kono o mara marchandise o yaade ɗo haray no naati yeeygol ko jeeya no naati ha muti dagaki few ka o halda e oya coggu jilbabu on ma coggu on marchandise mo weeɓiti ɗon ɓe halda ɓe fotta prix puisque ɓe haldugol ɓe fotta prix on ko ɗum woni ngeygu ngo joni noon ɓe haldi ɓe fotti kanko on ɗon marchandise nayi juuɗe makko woni taw o natali e damanu makko o natali e garantie makko so o yimmi keɗo joni o yeeyi o tawi o marchandise no sumude est ce que o yoɓay oya o yoɓatamo ko andu tawake inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna o gasa windinama ɗon message donc awa jilbabu jin ɗi lanni ɗi ala fen ɗo joni aray joni habboto ha yontere hande alharaju bidaman tonoji ɗin ko heɓorta ko si tawi tanaji ɗin si ari yana e hoore on tigui komo tana yanata e hoore mum wo ko on duwa heɓude tono on marchandise ɗon daliji no ɗuuɗi la sa sallam aki lata bibi ma la tamliko lata bibi malasa indaka wota yeeyu ko a jeeya ta yeeyu ko tawata alaka maɗo tawata ɗum ɗon konko yeeyuɗa ɗon si bone yani e ɗum ko e goɗɗo goo hara e bone on yani ko goɗɗo goo jeeyi natali e jeeyal maɗa han ɗum dagaki few wallahu lmustaan si tawi noon joni e misal nam si tawi noon woni joni hara a haldi e joom place ɗi marchandise ji mon ɗo miɗo wadde publide ɗi si tawoyi mi heɓoyi faalaɗo on tumati mi nodday on mi halda joni mi soodi e juuɗe moɗon noon mi yeeya joni on publia ɗiɗo jilbabuji miɗo yeeya ɗi tawi miɗo mari ɗi miɗo yeeya ɗi si tawi goɗɗo inni hino faala ɗa faala o hi awa habbolan nodda inna boni miɗo faala 12 ɗi jilbabuji ɗo yeeyiral ɗe hunde kaari ɓe inna awa gasi mi yeeyiri men hunde kaari joni yimɓe ne waɗanmaɗi ɗo on tuma nodda alo donc aɗa jilbabu ɗini ko ha saba kaari andiɗi jon ɗo toɗi woni e contima fi kala a hendaki ɗi kono joni a hendike ɗi ka konngol jom muɗo on haldi prix on fotti o waɗanima ɗi feere ɗo hara ɗa waɗi yeeyude vente en ligne haray hande ko ɗo wonde ge darade yentore Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah faamin en dina kam faamu selluɗo nde wende ɓurte teddugal wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin